ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба дарси 19 забони туркӣ. хуб, як бор дар дарси 18 чиҳоро гузашта будем, як бор ба ёд орем. хуб, дар дарси 18 калимаҳо буданд, бояд онҳоро гуфтем аз ёд кунем, чаро ки дар дарсҳои оянда бо ин калимаҳо мо ҷумлаҳо хоҳем сохт, бо ин калимаҳо вазифаҳо хоҳем дод. бароямон хуб мешуд ки пес аз дарси 19 ба дарси 18 гузаред ва калимаҳоро аз ёд кунед. хуб, дар ин ҷо зиёда аз балки 100 калима ҳаст. Инҳоро донед. Шумо бо воситаи ин калимаҳо метавонед чикор кунед? Ҷумлаҳо созед, ибораҳо созед, хуб, яъне гуфтугӯ кунед. хуб, инҳо чӣ буданд? Инҳо калимаҳое ки дар дарси, яъне дар қисми унитаи дуюм гузашта будем. хуб, мо ба поёни унитаи дуюм расидем. дар ин китоб пас аз ҳар як қисм, яъне унита чӣ аст? Калимаҳо аст. бояд чикор кунем? Он калимаҳоро аз ёд кунем барои унитаҳоро хуб фаҳмидан. хуб, айнак мегузарем имрӯз ба дарси 19 ва ба юнитаи, яъне унитаи сеюм. беҷерилар, яъне он чизҳои бо забони тоҷикча беҷерӣ, он чизҳои карда метавонем, маҳоратҳо. хуб, гӯнлүк ҳаёти анлатма, ҳаёти ҳаррӯзаро фаҳмонидан. бош замонлари деяландирма, яъне гӯнлүк нейди, ҳаррӯза, чизое ки ҳар рӯз мекунем чиз аст, гӯнлүк. ҳаят чӣ аст? ҳаёт. Анлатма яъне фаҳмонидан, ҳаёти ҳаррӯзаро фаҳмонидан. хуб, бош замонлари деяландирмак, яъне бош заман. бош чӣ буд? Вақтҳои холӣ, яъне холӣ, бош холӣ. Заман яъне вақт. Деяландирма яъне қадрдонӣ кардан, вақтҳои холиро қадрдонӣ кардан. истеклари ифода этма, истеклар яъне хоҳишҳо, истек яъне якто хоҳиш, лар қушкунем чӣ мешавад? Шакли ҷамъ, яъне истекҳо, яъне хоҳишҳоро ифода кардан. дилбилиси, хуб, қоидаҳои забон, қоидаҳои чиз? Дилбилиси яъне грамматика мегӯем, грамматика. Шимдики заман, замони ҳозира, ин ба чи аст? Ба грамматика дохил мешавад. забони ҳозира яъне чихе ки дар забони англисӣ якчанд забон ҳаст, замон ҳаст, бахшиш, забон гуфтан, забони замон, замон ҳаст. дар забони туркӣ низ чи аст? дар ҳар як забон замонҳои ҳозира, гузашта, ҳозираи давомдор, хуб, чунин замонҳо мавҷуд ҳастанд. юнелма дуруmu, яъне юнелма яъне ки майл, ҳолатҳои майлкунанда. инҳоро боз дар ин дарс мефаҳмем. хуб, ин чи аст? Инҳо яъне тайтл, яъне сарнавишти мавзӯъҳое ки дар ин қисм мебинем. узаклашма дуруmu, яъне ҳолати дур шудан. узаклашмак яъне дур шудан. мак истамак. хуб, инҳоро мегзарем, яъне дар кадом ҳал мек, мак қуш мешавад. инҳоро дар ин чиз, дар ин дарс мебинем. гӯнлүк эткинликлари, корҳои ҳаррӯза, яъне эткинлик, яъне он чизҳое ки мо дар давоми рӯз мекунем, онҳо чӣ ҳастанд? Эткинлик. ҳобилар, яъне ҳобиҳо, яъне машғулиятҳо. алшвериш, яъне хариду фурӯш. инҳоро дар дарсҳои пештар низ дида будем. хуб, савол. Не yapıyorsun. хуб, не чи аст? Як ҷумлаи саволӣ аст, яъне як ҷумлаи вақте ки пеш аз калима ё пеш аз ҷумла бо не сар шуд, яъне не, яъне бо забони туркӣ чӣ гуфтани гап, яъне чӣ. не yapıyorsun, yapmak яъне кардан. yapıyorsun, хуб, чӣ ки мебинед? сун яъне ту, яъне туро дар назар. чикор карда истодаӣ. хуб, не yapıyorsun, чикор карда истодаӣ. хуб, агар мо ба расмҳо нигоҳ карда инро ҷавоб дем, мисол мегӯем ки yazı yazıyorum, яъне нависта истодам. ин чӣ кор карда истодааст? yemek yiyorum. ин агар ҳамин касҳо ба саволи мо ҷавоб диҳанд чӣ мегӯд? yemek yiyorum. ин чӣ мегӯд? geziyorum, яъне сайру гашт карда истодам. ин чӣ мегӯд? alışveriş yapıyorum. alışveriş yapıyorum. хуб, не yapıyorsun, яъне чӣ кор карда истодаиш? шумо низ ба худатон савол тед. не yapıyorsun ва не yapıyorum, яъне ман. агар хуш кунед чӣ мешавад? ман. yapıyorsun хуш кунед чӣ мешавад? ту. хуб, не yapıyorsun bir günüm, яъне bir чӣ буд? як, günüm рӯз, яъне рӯзи ман, як рӯзи ман. öğreniyoruz. хуб, чӣ кор мекунем? омӯхта истодаем. окумиёрум, яъне намехонам.
نمیخونم. یک روزی من yiyoruz yani خورده istodayız. خورده istodayım yani bizden şekli tanhoy mo. Şekli cami mo yani şekli yani okuyor. Okuyor musun? Okuyor musun? Mehoni okuyor musun? Yani mehoni gelmiyor musun? Gelmiyor musun? Name oyi. Yani bir sota inho çi هستن okuyor musun? Yiyor musun? İnho çi meşan? Musun kuşnim. İnho şekli saboli meşan. Gidiyor yani rafta istoda است. Dinliyor yani dam girifte istoda است. Yapıyorsun yani karda istodayı. Ne yapıyorsun? Misal şu an hozir misal ben başıma savutyam. Ne yapıyorsun? Şuma çime gel. Türkçe öğreniyorum. Veya biz yani mo Türkçe omukta istodayım. Ben kitap okumuyorum. خب شما میتونید در اینجا چیکار کنید یواش کنید. من کتاب نمیخوانم گفته است با ورگل مونده است موزیک dinliyorum. من کتاب yani ben گفتم kitap okumuyorum. Yani نمیخوانم yani şekli negatifi okumak. Yani okumuyorum. Yani نمیکنم نخونده istodam. Müzik dinliyorum. چیکار کرده istoda bu da است. Müzik گوش کرده istoda dinlemek yani گوش کردن. باز dinlemek de mano دارد. باز دم گرفتن استراحت کردن به معنای میاد. بود خوب در اینجا dinliyorum هست که خوب در اینجا کجا بود dinliyor yani دم گرفته استوده است. بود dinliyor yani گوش کرده استوده است. با اون معنا هم نیز می آید. خب جمله سیوم eve gelmiyor musun? Yani به خانه نمی آیی. musun yani چی است؟ یک شکل سوالی جمله رو ifade میکنند. eve gelmiyor musun? Yani به خانه نمی آیی. گفته سوال داده است. خب میتونید در اینجا جواب بشید. hayır gelmiyorum. Yani nemi آیم. Biz yemek yiyoruz. ما افقات خورده istodayım. Murat okula gidiyor. Murat به مکتب رفته istoda است. Hazırlık çalışması. Resimlere bakalım. خب فهمیدید. به رسم‌ها نگاه کنید. Aşağıdakilerden hangilerini yapıyoruz? از پای بودگی ها کدامش را کرده ایستاده‌ایم. kalkıyorum yani از خواب میخیزد. kalkıyorum yani بیدار شده هستم. خسته ایستاده‌ام. uyuyorum خواب کرده ایستاده‌ام. uyuyorum خواب کرده ایستاده‌ام. okula gidiyorum به مکتب رفته ایستاده‌ام. چیکار کرده است؟ به مکتب رفته ایستاده‌ام. ve çalışıyorum yani کار کرده ایستاده‌ام. خوب boş yaz. Ders çalışıyorum. Ders teori karda istodam. Hop kahvaltı yani kahvaltı şey zavtra yani خوراک پگاه روزی. Kahvaltı ediyorum. خوراک صبحانه خورده istodam. Yemek yiyorum. افقات خورده istodam. Hop خوراک خورده istodam. Kitap okuyorum. Kitap خونده istodam. Tamam خط کشم. Telefonda konuşuyorum. Niye? Der telefon gabzada istodam. Mesela bu tociki yani bu telefon gabzada istodam. Yemek pişiriyorum. Xorok karda istodam. Otobüse biniyorum. Binmek yani savar şudan. Otobüs yani otobüs. Ba otobüs savar şuda istodam. İşe yani bakor. İşe bakor. Rafta istodam. Gidiyorum yani rafta. Man rafta istodam. Banyo yapıyorum. Yani duş karda istodam ve banyo karda istodam. Televizyon izliyorum. Televizyon tamaşa karda istodam. Bilgisayar kullanıyorum. Kompüter istifade karda istodam. Yukarıdakilerden ilk önce hangisini yapıyorsunuz? Sırayla söyleyin. Ne zaman ne yapıyoruz? Aşağıdaki tabloya kendinize göre 3 cümle yazın. Xub دوستان عزیز اینها چی بودن؟ اینها bir günüm yani یک روزی هر یکی ما و شما. خب شما هر روز از خواب میخیزید چیکار میکنید؟ اینها رو با چی میگوید؟ با یک نوبت نویسید. خب sabah misal من یک چند تاشو نویسم. sabah ilk ne yapıyorum? Uyanıyorum veya kalkıyorum. Uyanmak yani az خواب بیدار شدن. Kalkmak az جا خستن. Uyanıyorum mesela ben yazıyorum. Ben yazacağım. Ne yazacağım? Uyanıyorum. Hop uyanıyorum. Sonra ne yapıyorum? Kalkıyorum. Yani badi az خوب هستن. Az can mekhizem. Kalkıyorum.
Kalkıyorum. Misal başka benim dasturu yapmışım. Yüzümü yıkıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Yani dandonhoyam رو میشویم. بعد ابه چیکار میکنم yemek yiyorum. Bu sonra bas چیکار میکنم bu misal az sabah این برای پگاهی sabah yani صبح boş کنم kahvaltı yapıyorum. Öğle yemek yiyorum. بعد چیکار میکنم misal işe gidiyorum. Bak کار میرم. Akşam چیکار میکنم باز eve geliyorum. Hani bak خانه میایم. چیکار میکنم دستورویم رو میشویم. Yani yüzümü yıkıyorum. Sonra ne yapıyorum? Sonra akşam yemeğini yiyorum. Yani خوراک شبانه رو میخورم. همینطور چیکار میکنم یک روز خود رو در اینجا مینویسم. Gece yani şab چیکار میکنم şab yine dişlerimi fırçalıyorum. Ellerimi yıkıyorum. Eve geçiyorum. Yani خانه میگذارم و yatıyorum. Yatmak yani خواب کردن. خب دوستان عزیز از شما خواهش میکنم که این جمله ها رو پر کنید و هر چیزی که نمیدونید در کامنتر بنویسید تا که من اونها رو جواب دیم با یکدیگر صحبت کنیم. خب من با کامنتر ها جواب میدم دوستان عزیز. اگر در کامنتر ها نویسید باز خوبتر میشود. باز من خطاهای شما رو اصلاح میکنم. خب این بود درس 8م. من بعد میخوام که درس ها رو کوتاه‌تر کنم و تستر به نوار بگیرم. خب دوستان عزیز در درس آینده بر قسم اوکومایش رو اجرا می نمایم. تا درس آینده خدا حافظتان. خود را احتیاط کنید.